بلێتە مەشەوانین هیژام مژارێ ئەم بەردەوام دەکەن ڕەوش گرێگای ڕۆژەبایی کوردستانی چاوەیە لەسەر ڕۆژەبایی کوردستانی چ پلان ئێن گوتی نەگەڕاندن هەنە تایبەتیژی سەکنا رووسیایی سەکنا شامی سەکنا ئەنقەرەیە گرێدایی مژارێ ئەم دەی بگرن دەست خالد علی سیاستمەدار استودیا کوردستان 24 میهوانی منە بەخێر هاتی کەکەی خالد کەکەی خالد بihîst شرۆڤەکارێکی سیاسی ناودار gelek navdar li Rûsya dibêje ku Rûsya seknaxwe beramberî pirsa Kurd taybetî ji êrişê Tirkiye rawestandiye guherandiye dîtina te duê derbarê te باوەریا min de yani Rûsya yek ekterê serekî ye di krîza Sûrî bi giştî de yani ya Kurdî de Rûsya yek şuwa hêzabû ku destpêşxeriyekî wê hebû yani ji bo statoyekî hekem bêjin ser bingehekî rewşenbîrî li Kurdistana Sûrî wextekî de yani niha guherandine niha paşgez bû niha poşman bû yan behsê nake tê de yani yan em karin bêjin balansê hêz hatin guhertin yani yani pirsyara te kirî pirsiyarek pir mezin e Kak Cemal yani teybet yani vê heyvê de ev şerê nû rojhilata navîn de çêbûyî bi rastî yani wekû her du milê bejdar şer de yani dibêjin ji berî vî şerî ne weke piştî vî şerê ye fe balansê hêz û nêrînê siyasî jî û helwestê dewleta jî baweriya min de yê divê quînaxa werê de yê lêvegernê ew ê lêvegerekî giştî lê bikine yani kekê zanî mesele Bogdanov di bersiva pirseka Kurdisan 24 de dibêje ku ji bo me nêzîkeheya Ankara û Şam gelek girîng e û em dixwazin ku ev nêzîkehe em di vê arastî de jî xebatê dikin dixwazin ev yekpêk werê matirsiya vê li ser Rojavayê Kurdistanê heye kekê yani ev tiştan gotî Bogdanov tiştekî ne nû ye yani piştî levhatina Tirkiye û Rûsyayê piştî ji ayên xwarina tiyara Rûsî û levhatina Rûsya û Tirkiye li ser kêsa Sûrî û vekişan û ti proje çareserkirina Emerîka û civata navdewletî bo kêşa Sûrî nebû Tirkiye rabî çû çareseriyê dîgeran ew tifaq bi Rûsya re kire yani tifaqa wê bi Rûsya re her yekî kaçawa bikarê hejmûnê xwe li ser cihê stratejîk ji xwe re bicîbînê yani îro em lê dinêrin siyasetê teybet yani siyasetê ji 2016 û vir de yani her demî biriya astana hatiye meşandin astana jî dewletê serdestê de yani Tirkiye û Rûsya û her heman İran jî gel waye bes heta medît wextekî de İran pişekî dûr hate kirin yani di Sûrî de hemahengîkî gelkî bilind navbera Tirkiye û Rûsya de heye ku rewşê gor berjewendiyê xwe pêş de bibin yani yani evaha matirsiye li ser çi li ser ew hêzê nekarin xwe her du dewleta bidin qebûlkirin yani yani pirsiyar li vir e yani ev coğrafya nayê guhirtin Kurda çi kariye bike yan siyaseta Kurd kariye çi bike ku berjewendiyê xwe divê krîzê de bidê meşandin yan xwe bidê qebûlkirin yani yani em ê niha du nemûne telebêjem Kak Cemal ji berî heyvekî ji niha devera cizîrê hemû bombebaran kira yani jêrxanê aborî hemî teqiye û şerek li Hemas jî çêbû li Xezayê jî yani heta li astê ragihandinê de her bo Kurdistana Sûrî kesî behsê nekir ez dibir de dixwazim bêjim kekê Xalid yani niha rewş gelek halose bêgûma û birêvebiriyeke de facto li Rojavayê Kurdistanê heye ew birêvebirî dikarê li gora bahweriyata me mesela balansekî çawa rabigire di vê alûziya di herêmê de heye taybetî jî ku metirsî ser Rojavayê Kurdistanê jî heye di navbêna Rûsya hêzên Rûsî û hêzên Amerîkî tiştê serekî hene yani pêwîst e ew rêvebirî xwe xelkê wê bidê qebûlkirin derecayekê duwem ji cîranê xwe bidê qebûlkirin divê nemetirsî bê yani îro tu bêj ez ê statûyekî çêkim yê divê berdewam bike û bijî divê metirsî ser kêm bibin ama wextê ew statû
خو شهنازیه بکه کو او هرشه یان مترسیه که سر هزنا و امکان اوی تونه بکاری برگیریا خوشی بکه فیعنی او تشتکی براستی اساسه وکیمه دوام یعنی مخابن یعنی او 2011 دفتکی هری خوش و فره و دولمند بامبری کرده همیه هاته پرسیار پشتی 12 ساله کرده کاری چی بکه یعنی هم دیفاکتو هی هم به هز خودبینن اپوزیسیون شیره یان جدل فیوی قالوا مكاري ام بروجيك يقرتي بكرن مكاري ام اتفاقك سر آستي هري اساسي يا بنراتيج ما في النتوي كرد ورده ام اتفاقي سر بكنو بدن مشاندن مكاري ام دوستاش خرج شيكن يان ام تشتي بوتشكو كيمو ناكوكي ضعيفه امانه مخابن كردا او مجيه دولة بونه ان ماف بجي كرنه نکاریه بده مشاندن و نکاریه سرکفتنکی ببین. اگر سرکفتن بپرسیم شتکه که خالد یعنی توزانی یعنی مترسیه که سر روجوایی کردستانی حیه. دبرسبا بوگدانوف بو کردستان 24 او یک گل خوش دیار دبی یعنی او دبیجن کو جاوی خوی وی لبر ایرشی ترکیه بگرن. نزیکه های نابینا شام و آنکاره ده جیب کن. او دبیجه امل گورا برشوندی خود تفدیکرن عیشه مج مثلا کرد نمایه او لسر عردیجی یعنی ما بس توان حسده کو پیوندیاوی بس با امریکا ریا و ام جی امل گورا برشوندی خود تفدیکرن یعنی ریوبریا خسر حسده جی وی راستی نابینه کو مدرسیه کی وسام مزن حیا او جی خو يعني ابديت بكن با غلطي بو کرنا خو بگون جينن ب انا كسر بخلكيره بكنا ناف بيونديه كده کو بكار بن ريغريه لهمبري في مدرسي بيك يعني برسيارا هري مهم تده انه كرد روجاواي كردستان ده كارينا بكبن ياري جرك لاعبك ده لهستو كده يعني كرتا لهستو يعني نه بس روسيا همو هيز سياسي اساس دانوستاندن و اتفاقی وال سر برجواندی تکرن یعنی برجواندی کیل کربه بکی یوا برجواندی او سر بکبن قالوا مكاري ام برجواندی کی بخوا وگریدن مثلا اف دیفاکتو هی آن اف اداره هی ایرو ل روشلات فرات مایی یعنی دور کردیان بیجن آن حتی تورق قاید رزوره کاری برجواندی کی بخوا وگریدن کاریه انه وقتی مطرسی وری سروی یان سر ویستاتوه چه هزه ناف دولتیان هرمی هیان خانه راضی بکن ایرو هگرم رنگ کی لبنان نه بس روسیا گلوبا کسک دایا ترکیه امریکا جی گلوبا کسک دایا امریکا جبری نها یعنی اتفاق فرمی هنه کو هبونا بره گوتیا واد و پککل ورنبه انه ترکیه القادر پککی بده امریکا ناراض شکمایر ناراضی بینه خانه دایا نشاندان کادریج بر بهز امریکا را شردکن تین بمب باران کرن امریکا نابیجه چما یعنی اگر جاره کی دو جاره دراکاندنه دا گوتنه کی بیجی او جی تی قیمتی وینا لاواز یعنی داخیانی لاواز یعنی دولت یعنی استاتو سیاست لسر اساس برجواندیات کرن دو ترکیه وقتی انها ایرو و استاتو یعنی مثلا ایرو ام بیجن قصده ترکیه وکو دشمن شخوره گرد یعنی پیاده هم کارن بیشتر ترکیه وکو دشمن دیدیم تا هم برتیا و نبی دوید بکاری تبنگه کی چکی حماس کاری 10 ساله یعنی آشتیه کی اتفاق بروس با اسرائیل را بکی حتی بکاری وی کاری هگل الوا بکی دوید بنگه کی هبته بس مخابن سیاست کردی یعنی قاسی لبرجواندی دولت سردست لسر کردات مشاندن نه البرجواندی خلق کرد مشاندن یعنی ایرو اگر عملی بنرن روجاوای کردستان ده که اف 11 سال در باز اگر اداره هاتی چکرن یعنی تجاوی خود وگرید قبرستان شهیدات سریح حالی تونه دلید نری هز سیاسی دیتر اگر ام انا کسب بن یعنی ام قصد بردست مکسب بدست چه بدست باش برین اوه که خالد برین تو گله کی باش برینی تین زمان چاره سری دوی چی بی قناعتا مده هیز سیاسی کردستان سوری پیوسته هر هیزه کی بخواه
و هەر کوالسیۆنێکی چێبوویش ناو هێزا کۆلێڤەگەرێکی جددی بکێ لەسەر بنگەها بەرژەوەندیە کورد لە کوردستانە سووری لەبەر سیاسەتە ئیرۆ هاتی مەشاندنش 2011 حتا ئیرۆ تێ خویاکردن ئەنوهات خاڵێ غەڵاتی و شاشبوونە تێدا گەلگی مەسترن سەرکەفتنە تێدا ئان سەرکەفتن ئەم دکارن بژن مە سەرکەفتن بەست قوربانیە دەدانە مەش دەستکەفتێمە چنە دەستکەفتێمە چ باوەری پێ هە ئەمرێ وایە درێژ بە یان سبە ڕۆژێکی یاوا هەیە تشتا ئیرۆ بەردەستژی هەی خەلکێک ئیرۆ ینی نیشاننێ گرنگ هەنە کاک جەمال یعنی ئیرۆ هەگەر خەلک لە قامشتۆ لە کۆبانێ هەگەر باوەریە وا سبە ڕۆژاوی وێستاتۆی هەبە خەلک بڕەفا باز نەداشوی باژاری هێزە سیاسیە دیترژی نەوتنێ یعنی هێزە سیاسی دیترژی هەگەر باوەریە گەل بووە هەبە یەنها گەشتربان ئینسیاتیڤێ باشتر هەبان ئەم بینن تەفگەرە سیاسی هەمی فەشەلێکی مەزندەیە دوێ لێڤەگەرێ خستەکە هەری گرنگ ئولگەلی خۆڤەگەڕێ طبقا سیاسی کوردی نەکاریە بەرژەوەندیە نەتەوی و بەرژەوەندیên ئاسایشێ نەتەوی کوردستانە سووری دەوەرن پاراستن ئیرۆ ئەف هێزێ هە قاسی مەترسینە لەسەر بەرژەوەندیە نەتەوی نەئاریکارن بۆ پاراستنە وا بەرژەوەندیە نەتەوی ئەف بانگەکە بەلکی ڕەنگەوێت ڕاگەاندێ دەزەردە نەبوو زەیدەت چێ نەبێ بەس نێو جادا کوردیدا نێو ڕەوشەن بیرادا نێو ئەمبێژ نەبژن دیکتاتۆریەتێک هەیە هەم هەگەر دەسەڵات و دیفاکتۆی هەبێ ئەن حتا ناو پارتیە سیاسی دەهەبێ گۆ ئەو دەفەتە دانۆستاندن و نیقاش و لێڤەگەر و ڕەخنەیە گەلکی زەعیفە پێویستە هێزە سیاسی کوردی بێ استحقاقی خۆی تاریخی رابن بۆ پاراستنە بەرژەوەندیە vênetewêl خەلکێ xwe vegerin lê zanayê xwe vegerin û xwendinekî wird bikin yê bikarin çareser ji ber yanî wextê heyî bawerim gelekî li berjewendiyê Kurd e bes mixabin Kurd nehazir e Kurd neamade gelek spas bۆ tekekê Xalid Elî li gel me bûye spas